ni na uthoja tiumanithie nye nitawa Robert Mutuku nake Aurelia Ngina niwe ukutwalila kwanzia ya meko. Tuyambia mauvo maitu ni kana Albanas Muthama Ngengele ulono kitia kivila cha useneta kauntini ya Masaku na chama cha UDA ni wathama kuma chamani kiu na alikana na ngwatanio ya Azimio la Umoja. Hainena na andikima mauvo va Masaku Ngengele ni wawetakana osie tambia yeni kana kulikana na tongo ya langi mailembetani ya ukamba malikita ngwatanio ni isu ya Azimio na ometoki nukuithwa aitangasa chama kila ukuithwa ayukitia useneta nacho unyivanini tuendete. Ateti kivathukanio ni maende na uthama kuma ciamani cia kiuteti na kulika ingi kavindani ka ivyo vya siasa yende na ukusi wa vanthi ya Kenya. Nendo tangasa twi umuthi kana nineyunga na muungano wa Azimio la Umoja. Kwi umuthi muteti ula withitu ndokite kivela cha useneta va kauntini ya Masaku na tikiti wa chama cha UDA Albanas Muthama Ngengele ni watangasa kulika nthini wa mwavuli wa Azimio la Umoja itina wake kuweta kana ene nthi aingi maithitu meikwatiania nake kumana na muungamo wake wa chama. Ninisi kana ndeto isu nitona uthatia amwe mamashambiki makwa lakini ningumakulia kwa ndaia manengeleli ibinda na tuinenania tweleanwe nundu be bandu babikawa ukethia kana mbai ni nene kwi mundu umwe na kaba tuketha na serikali tutongoewe ni mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na mangava na maitu onthe ona kubituka kibila ja mundu umwe kana eli kwa umashambiki makwa thaina wiyumisyo ningumwelezia zaidi tuendeo. Ngengele elese kana ona kutwika yita mbeyela isi vena vata watongo ikwithiwa ungwa ngwatanio la Azimio la Umoja nikenda kwikithekana mbai ya mukamba ni yavikia utethekana utongoi itina wa usakuani munene wa mwaka huu. Asenye Albanas Muthama Ngengele nini ithukiisia wasia wa mwene nthi wa Masaku itina wa utembe isio sionthe cia Masaku isa ukaunti cienana na nethukiisia wasia wa mukamba nuno etwe ni kwikala nza wa serikali miaka 10 na kindu tunyamaiya katika upinzani tutena mawaziri me serikalini tutena atongo me serikalini na yu ni binda mukamba ebikie tuleane na kindu chubyo na tuikona kura yitu tuendete serikalini nundu serikali ni mwene mali kungeni kana siasa kukitia kivela cha ugavana kauntini ya Kitui nisio sa mukondo mweo na wola wa isenda wa kauntino ya Kitui David Musela kulika chamani cha Jubilee valaju ateti angialame kukitia kivela ki ni Evo Charity Ngilu na Julius Malombe na unena nyana nene maitu nene kalenthi na munene waitu ambaye ya mukamba wita wa Kalonzo wa Musyoka nini kalenthi na mangava na ntongo yangi kwou otwendeo maundu alangi mewatia kila cha maana ni asia wo mundu onthola wewe ambaye ya mukamba ine na wipata namba ino alike katika muungano wa Azimio la Umoja ile tongewe ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Daniel Mungela, Mutongwe TV, kumava musini wa Masaku.